على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يكفو سنة سلامي هل هم إرغو السجراري راك مع النبي صلى الله عليه وسلم إرغو مرغن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان هندورا إرغو النبي صلى الله عليه وسلم يسيقونا إرغو فسي إرغو قنا متكاتي إرغو كالجر ميحو تيادين دا السلامي unkuna irgorai waicin duguwanta mai hawan ladabai ifo na annabi sallallahu alaihi wasallam cise ibo agwala da bujina kan gati asas kan gati harjina kan an gati fondation kan ga bonno be mana iga haya kulcina gati borwane be mana ne mai haw ne mateda ladabai agwala da baira anniya man anniya boriyanci zama ikul kan borgati ila halka kan misara yace kan gare gonda ladabu yan kan borgana bormiti to me hawan ladabai kan borhima bor magana ago ira wani gina haya o kan berin di kul kan gabon di kul ngagati bormate khalisatan lillahi subhanahu wa ta'ala sama wodin ngati haya kan bon irko subhanahu wa ta'ala ana irtaka wadin yato kanir ya marta kone wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisin lahu ad-din wa kan irko ina bare ya marda manti haifon inga dai gatti imu bondo mirko subhanahu wa ta'ala sai imirko igana awanta mai cool igo bare yankanga addina hananan da irko subhanahu wataala sai kan gara raira ibne borma gara borma si borfoce kalir ko subhanahu wataala borma ste borfose kalir ko subhanahu wataala ya da mono ne me hawo makokari irko hinda sai non gobati hay kul masi furara riya wane hay kul masi furara haifo wane me hawo da hay kan ga korgo me hawo ga kulu igo ara amma me hawo abanno irko ga salam kama annabi sallallahu alaihi wasallam hadis kan mashhur ala alsinatin nas hadis kan bore wanda yana banwo masha Allah borga ne ba mu tawatar no matkan bora kulga baida non kulkan ni koy hadis hadin da su hada jera sai ne kagar madar sai rai gogacho kaliga na sai al hadis al awwal kan imamu nawawi kanda ga wani arba'una na kanda hadisi gina wanda sai borbobo kuna wai bore makarantai da zan kai zani kai gani sai al hadis al awwal ne gaba hadisi ga rayu mun tinga ta hadisi gina kan zuma annabi sallallahu alaihi wasallam ga amma hadisi no kirko no daraja haya kan go arama ga hadisi no bal gharib gumu amma albarka anan ate bora kol gabai النبي صحابي را عمر هننونا حديث هذه في الله عمر مبر كل منا في الله قال القمة ابن وقاص الليثي متكن قمو عمر بن إبراهيم التيمي هننون في الله قمو يحيى بن سعيد الأنصاري واتد إنه حديث السي الدنيا أبوهم كنا نسكوين كل كان نسكو بندا إمام بخاري كان دا نغتيرا زابون بونغا ayega fillanun fo entirara yadin mono ngadin imamu nawawi akan da sai bombon ga baskan bar ya da salihin ala akan da hadin ga hadisa gonda ahammiya gati innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa bi mana goy kan go gati ni annani gin kai bananda ifo senon nati borfo maga khalas ni sanda ay kulir koydo irkoise amma na hansan sai fonte na ifonti kan nan borfon bayri yake nan fura la alla riya daman ba ra irko min kai bananda amma asiku bai ga to barakan na ta khalisan liwajhi Allah subhanahu wa ta'ala yarin gal islamai hadisa ga cebirse kan goisin da valer asin da darja amanta hay kul irkoido كديدات مختلنا بنية صالحة كلامتك أنيا هنونو نقود نغندا غوغا قرغو شرغا
dai anniya lalono ni goyo hasa da anniya ya lafantano ni goyo ya lafi wadin sai ibn qayyim agane bor hinka ga hinga jingar bol liman follon bande safu follon raykul go safu jinara jingar charbandi amma mata nogate ane jingare kai bana gode hankan bena da ganda ga mara matki ga moru charada istafu zam ifo se zama wani anniyai di wani bolen di ngai imantafu annabi sallallahu alaihi wasallam ane hadisara kan imam ahmad na fillah da abu dawud da tirmidhi da imam nasai ya dinno daru qutni imam al-albani ane hadisano kan yasha man lam yabitu as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu kulkan amana anniya kan suba nga ga me hawo ala anniya kan suba nga si me hawo ayiga tunda me hawo si borasi borga kanino da anniya mono kan ya la yutalaffaz bi mantiga cino me hawo senda ayi anniya ay me hawo yawo da yawo alfagay gonda bi mana sanni me hawo bon anniya follanka za me hawo sintina ando anniya kul charbande da anniya fo kul wonu kanda anniya nener kana kira hatar ko me afisa na kirce kan sabar ko me der